Šta znači Srbija pobeđuje? Šta znači Srbija pobeđuje? Dakle, nema nikakve izborne kampanje, nego imate situaciju u kojoj piše Aleksandar Vučić i Laco Srbine, a sutradan iz toga piše Srbija pobeđuje. Dakle, Srbija je Aleksandar, pobeđuje valjda prezime Vučić. Sada imamo jednu vrstu operacije bušenja ili rušenja studentske liste, u kojoj učestvuje zajedno vlast, dakle režim, službe i paraslužbe i dobar deo parlamentarne opozicije. Ja pretpostavljam da oni razmišljaju o izborima. I ovo sve što gledamo, to jeste kampanja. Ali neće i biti ako njegov lični rejting ne bude makar takav da mu omogućava makar mršav poraz koji bi on prekrađom pretvorio u nekakvu mršavu pobedu. Pa uvijek postoji opcija A, neću namjerno kažem opcija B. Mi zapravo od novembra 2024. godine zapravo nezaustavljivo klizimo. Ja sam tu govorio, hteo sam da budem fin, pa sam govorio posljednja faza autokratije, ali mi posljednjih nekoliko meseci zapravo vidimo otvoreno koketiranje sa diktaturom. I sad na nivou onoga što se zove propaganda ovde, paradržavna propaganda, mi to zaista možemo uporediti sa nekim slučajima, primerima koje smo gledali recimo 40-ih, odnosno pre toga 30-ih godina prošloga veka u Nemačkoj. Dakle, to je onaj sistem, ja naravno nisam od onih koji će upoređivati ovu našu vlast, ne daj Bože, sa nekakvom vlašću koja je uzrokovala Drugi svjetski rat, to daleko bilo, nema nikakve veze, ali govorimo o onome što je propaganda, recimo od 1933. do 1939. u Nemačkoj. Suštinska poruka je u tome da ni Adolf Hitler i Nacionalsocijalistička partija Nemačke nisu postali diktatura, dakle niti je Hitler postao Führer zato što je on silom postao Führer, njega je nemački narod, odnosno nemački Reichstag, dvotrećinskom većinom, legalan i na legitiman način, izabrao za Führera. Dakle, tu postoji jedna čitav niz poteza koji su vučeni recimo od prvog dolaska nacionalsocijalista na vlast, ono kad su imali klimavu većinu, jedva su namaknuli većinu, to je bilo recimo u februaru 1933. Oni su za mesec i po dana imali dvotrećinsku većinu u nemačkom Reichstagu i izglasali su zakon o derogiranju Vajmarskog ustava. Dakle, dvotrećinska većina, što će reći i poslanici opozicionih stranaka, ne znam zašto, neki pod ucenom, neki pod pretnjom, a neki zato što su htjeli da se privole uz tu novu vlast, su glasali za izglasavanje zakona koji se zvao Zakon o prenosu ovlašćenja, kojima je donet faktički propis po kome kancelar nemački, dakle predsjednik nemačke vlade, ima pravo da donosi zakone, a da ne pita parlament. Dakle, parlament je dobrovoljno, naglašavam, odlučio da derogira samoga sebe kao ustavotvorno ili zakonodavno telo Nemačke. I onda smo imali od 1933. do 1939. opet kažem, namjerno neću da pominjem Drugi svjetski rat, govorimo o mirnodopskom periodu. Dakle, mi smo samo 1933. godine imali niz zakona koje je lično kancelar Hitler doneo na osnovu zakona o prenosu ovlašćenja. Mi ne možemo reći da on silom to radi. Dakle, on je postao diktator zato što je obezbeđen zakonski osnov da postane diktator. On čak sebe nije ni proglasio Führerom odmah. On je sačekao bukvalno da biološki ode sa ovog sveta nemački predsjednik, to onaj feldmaršal von Hindenburg, jel tako, iz Prvog svjetskog rata, koji je umro tek 34. u avgustu, na primjer, mislim da je bio 4. ili 5. avgust, i 2 nedelje posle toga je bio referendum na kome je nemački narod imao mogućnost da izglasa da se ujedini 3 funkcije u jednu. Znači da kancelar, predsjednik nemačke vlade, predsjednik republike i vrhovni komandant jest jednako Führer. I nemački narod je to izglasao sa 90, čini mi se, 2% glasova za. To ja postavljam kao pitanje. Zato kažem, postoji i opcija A, da izbora ne bude. Dakle, da li vam je potreban povod za tako nešto? Pa znate, mi smo imali 2020. godine izbore izvanrednog stanja. Tad je bio povod nekakva korona. Sad može bude povod suša. Evo, Dunav samo što nije presahnuo, na primjer.
I uvek postoji zakonski razlog da vi možete napraviti jednu vrstu vanrednog stanja i onda kome je do izbora. Pa evo imate naš gost, gospodin Zelenski, pre neki dan bio, on je 2 godine predsjednik Republike Ukrajine, zato što je Ukrajina u ratnom stanju i on ne mogu da budu izbori. Dakle, on je predsjednik iako je faktički izašao iz mandata. Dakle, kod nas to je opcija koja stoji. I to što bi rekli, imate ove zapadne teoretičare koji kažu, aha, šta je Srbija, to vam je spin diktatura. Znači, to ovi koji neće da kažu da je šija vrat u stvari. Dakle, reč je zaista o posljednjoj fazi autokratije. Tako da svaka vrsta prognoze o tome hoće li biti, neće biti izbora je za mene velika zabava. Znate, ja sam svojevremeno 6,5 godina brojao koliko je puta Aleksandar Vučić kao predsjednik Republike slagao građane da će se povući sa mesta predsjednika političke stranke, jer ne može predsjednik Republike da bude istovremeno i predsjednik stranke, jer on predsjednik svih građana. I neki su me zbog toga napadali, neki su mi se smejali da sam budala, Don Kihot i tako dalje. I tako dalje. I prošlo je 6,5 godina, predsjednik iz 26. puta je održao obećanje i složio se sa mnom, a ne sa onim koji su ga branili. Ne, nikako, možeš ti da budeš šta god hoćeš, ili tako? Iako u Ustavu piše drugačije. Sad sam došao u situaciju da sam stvarno počeo da brojim koliko je puta predsjednik Republike od početka prošle, 2025. godine, slagao kad će biti izbori. I juče sam izračunao da je 36 puta do sada, računajući ovo što je rekao prekjuče, izbori za 3 meseca. Ako računamo 3 meseca, to mu dođe nešto možda za Mitrov danak, što bi rekli, hajdučki rastanak, to je 7 dana nakon 2-godišnjice tragedije u Novom Sadu. Što to može znači? Ja se bavim i političkim marketingom. Prema tome razumete o čemu ja govorim. Ja govorim o prekrađi i krađi slogana. Dakle, slogan u političkom marketingu je neka poruka koja se faktički šalje biračima koji bi trebalo da privuče birače da glasaju za to kandidata i tu političku stranku. I sad, naravno, u današnje vreme imate takozvana autorska prava i tako da ja ne verujem da je Nacionalsocijalistička radnička partija Nemačke 33. ili 36. zaštitila svoje slogane, ali ako jeste, eto, mogućnosti da dođe do spora sudskog. Ali mislim da je ovdje još opasnija stvar. Znate, ja moram posjetiti da su predsjednikovi najpoznatiji savjetnici za propagandu zapravo dvojica Jevreja, Izraelaca. Ja sam 2020. napisao 2-3 kolumne, da sam zapravo upozoravao predsjednika da mu je neko podmetnuo kukavičje jaje. Znate, zamislite, imate vaše savjetnike koji su Jevreji, narod koji je preživeo holokaust, a onda vam dođe taj neko i ukrade slogan sa nemačkih izbora iz marta 36. godine. To onaj slogan Unseren Kindern, die Zukunft durch Adolf Hitler. U predevu na srpski za našu decu Aleksandar Vučić. I ja sam to napisao sa željom da upozorim predsjednika da mi je neko to podvalio. Ne da me nije slušao niko tamo, nego su oni šta više taj slogan pretvorili u naziv izborne liste, naravno protivzakonito, pa se izborna lista za parlamentarne izbore nazvala tako, na taj način. Bila je Aleksandar Vučić za našu decu. Na stranu to što predsjednik Republike ne može bude kandidat, niti ime i prezime liste za parlamentarne izbore i jedne političke stranke jer je predsjednik svih građana. To je jedan aspekt. Ali onda otvaramo i sljedeću stvar. Znate, kad malo prije pomenu može vanredno stanje da odloži izbore. Znate, kakve smo mi izbali? Mi smo imali izbore mjesec dana nakon što je istekao zakonski rok. Dakle, 4-godišnji mandat prethodnom sazivu Narodne skupštine. Umjesto da smo ih imali, ako se sećam, do početka juna, mi smo ih imali u julu. Dakle, mi smo došli u situaciju da mi sopstvene zakone ne poštujemo. Posebna stvar je sa uvođenjem vanrednog stanja tada. Znate, prema našem zakonu može se uvesti privremeno vanredno stanje na 3 dana. Potpisom predsjednika Republike, zajedničkim potpisom, predsjednika Republike, predsjednika vlade i predsjednika Narodne skupštine, u roku od 3 dana. Ako Narodna skupština se ne sastane i potvrdi vanredno stanje, ono nije uvedeno. A mi smo imali faktički činjenicu da se Narodna skupština nije sastajala, bilo je vanredno stanje do juna i kao što nije uvedeno, nikad nismo ni izašli formalno iz vanrednog stanja, su građani nezadovoljni izašli i rekli ne važi više vanredno stanje, sjećate se i protesta u junu i tako dalje. Paralelno, tokom vanrednog stanja, to su oni izbori koje je skoro cijela opozicija bojkotovala. Učestvovali su 2-3 ove satelitske liste, pa ako se sjećate Goca Čomić za nagradu što je izašla na izbore i nije prešla cenzus, postala ministarka. Kao sad Milica Zavetnica, izađeš na izbore, za nagradu što nisi prešao cenzus, zbunio si birače, postaneš ministar. Ali
to su izbori na kojima opozicija nije ni mogla da učestvuje iz prostog razloga što nije bilo mogućnosti da bude izborne kampanje. Kakva je izborna kampanja ako je vanredno stanje? I to su ti naši paradoksi, znate. Ja sad pomenuo ste sad taj slogan. Ja sam znači 2020. pisao i govorio. Pa su mi rekli da ja pravim paralelu. Apsolutno nigdje. Ja stalno govorim, ovo nema nikakve veze s onim što je Nemačka uradila u Drugom svjetskom ratu. Ima veze sa istorijom političke propagande. I došli smo sada u situaciju da sada vi, evo, svi mi stari, ja pretpostavljam da ste i udžbenici vaše generacije imali, istorijski udžbenici, onu sliku kako izgleda okupirani Beograd. Imate na zgradi današnjeg ministarstva inostranih poslova, to je tad bilo sedište Soldaten Sender Belgrad, znači nemački vojni radio Beograd, koji emituje, ako sećate, i Marlene Dietrich, odnosno, Lili Marlene, onu pesmu koja je postala vojnički hit. Ali ste na radio Beogradu, na Eiffelovoj kuli, u okupiranom Parizu, širom Evrope imali slogan Deutschland siegt. Kraći, odnosno Deutschland siegt an allen Fronten. Nemačka pobeđuje na svim frontovima. Šta znači Srbija pobeđuje? Šta znači Srbija pobeđuje? Dakle, nema nikakve izborne kampanje, nego imate situaciju u kojoj piše Aleksandar Vučić i Laco Srbine, a sutradan iz toga piše Srbija pobeđuje. Dakle, Srbija je Aleksandar, a pobeđuje valjda prezime Vučić. Sad vi samo napišete Srbija pobeđuje. Šta je to? Pa to je Aleksandar Vučić. Dakle, to je jedna vrsta igranja sa najsuptilnijim nacionalno-romantičarskim osjećanjima slobodarskih naroda. Srpskog, francuskog nije važno. Ne možete se igrati sa mnom tako, na taj način što ćete vi sticajem okolnosti pozajmiti nešto što je parola nacionalnog socijalista i tako dalje iz nekog perioda i očekivati da građani ove zemlje kažu divno, kako si se divno setio. Uspevalo je kombinacijom različitih važnih stvari. Ima jedna stvar na kojoj insistiram faktički od 2014. kad je reč o Aleksandru Vučiću i njegovom organizovanju izbora, znate. Ali, nažalost, ja to moram reći ponovo, to opoziciji sve vreme ovog sveta nije smetalo. Prvi put kad su studenti u novembru 2024. postavili pitanje i rekli mu nisi nadležan, to je bilo ono što je prethodno zaboravila da uradi prethodnih 12 godina, ili tako, do tadašnja opozicija. Dakle, ne možete doći u situaciju da izlazite na parlamentarne izbore ako u zakonu o sprečavanju korupcije piše da predsjednik Republike, najviši državni funkcioner, ne sme da koristi bilo šta do čega dolazi po slovo obavljanja svoje javne funkcije. Bilo da je reč o materijalnim resursima, novcu, adresi, snazi poruke, pristup publicitetu koji ima na osnovu toga i tako dalje i tako dalje. Dakle, bilo čemu da bi namaknuo korist nekoj političkoj stranci ili nekom pojedincu, nekom drugom građanu. Čak i u jednom od onih izveštaja Evropske komisije, ja mislim posle izbora, čini mi se da li 2022. godine, mislim da je posle tih izbora, bio jedan pasus u kome je upravo to pisalo, da je predsjednik Republike, zloupotrebljavajući funkciju predsjednika Republike i istovremeno obavljajući funkciju predsjednika političke stranke, faktički pomogao u namicanju glasova vladajućoj stranci. A vidite, opozicija to nikad nije postavila kao uslov za izlazak na izbore. Da se prvo primeni zakon o sprečavanju korupcije, umjesto toga ona se bavila lakirovkom. Znači, mi sada šaljemo ODIR-u nekakvu vrstu primedaba i svodi se na 26 primedaba, od toga Vučić isporuči sad 15 primedaba i to čita i kako on hoće da čita i tako da je, a niko nije postavio ovo pitanje. Kako se predsjednik svih građana Republike Srbije suprotno Ustavu, suprotno zakonu o sprečavanju korupcije pojavljuje kao ime i prezime, dakle klasična izborna prevara, reče o tome. Građani misle da glasaju za njega kao predsjednika Republike, dok je bio predsjednik Republike, a on kao da se kandidovao za poslanika, za odbornika u svim gradovima i opštinama i tako dalje. Ljudi tamo ne glasaju za gradonačelnika ili predsjednika opštine, nego glasaju za Aleksandra Vučića da im on naknadno posle izbora iz Beograda poruči ko će im biti predsjednik opštine ili ko će im biti gradonačelnik. Ja sam stalno pitao kako to opozicija ne reaguje na to, osim ako nije reč o nekakvu vrstu dila, neću ja reći o izdaji birača, ja bežim od teških reči, ali reč je o nekakvu vrsti kompromisa, valjda je on njima nešto zauzat obećao. Ćutite pa ću vam spustiti cenzus, ćutite pa ću sa 5% spustiti na 3% pa ćete preleteti i tako. Ćutite pa ću uraditi. Dakle, to je kombinacija takvih stvari, dakle, zloupotreba izbornog zakonodavstva,
pa onda do onoga što mi vidimo u samim kampanjama, ali mi još nismo došli do kampanje, a mi imamo kampanju koja traje 3 meseca. Klasična funkcionerska kampanja. Osim što se Zoran iz Birodija bavi time, niko se ozbiljno iz opozicije ne bavi time. Zanimljivo. 14 godina se ne bavi. I svi samo konstatuju posle izbora bila je zloupotreba. Funkcionerska kampanja, mediji su to pratili i tako dalje s nacionalnom frekvencijom. Najpre, evo, priznajem i moju grešku. Greška je medija, novinara, političkih stranaka, opozicije, pa i nas koji se pojavljujemo u poverenu u javnosti i tako dalje, što mi uvijek progutamo taj mamac. Prvo, predsjednik Republike nije nadležan za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Zašto to zavisi od njegove volje? Zato što mu neko dozvoljava. Zamislite sad izbori, kažem, da postoji jedinstvo svih političkih činilaca na opozicijnoj sceni. Klasičnih stranaka opozicije, ovih pokreta, izbornih lista koji će izaći i, na primjer, studentskog pokreta. I kažu, pa mi ne dozvoljamo to. Nećeš ti da odlučiš. Hoće li biti izbora vanrednih, odlučit će Đuro Macut. Jer je on nekakav premijer. Je li tako? Ja sad, evo jedan primjer. 24. novembra 2024. godine Ana Brnabić izvršila državni udar u parlamentu Republike Srbije. Kako? Tako što je poništila prava, obaveze i ovlašćenja Narodne skupštine kao najvišeg ustavotvornog, zakonodavnog i predstavničkog tela. Kako je to radila? Tako što je sprečila narodne poslanike da faktički raspravljaju o najvažnijem zakonu, o zakonu o budžetu. I tog dana kad sam ja to rekao, znate, nisam ja jedini rekao to. To je rekao i predsjednik najjače opozicijne stranke. Govorimo o strankama klasične opozicije, gospodin Đilas. Za razliku od mene, gospodin Đilas je revidirao stav. Jer da on stvarno ozbiljno misli da je bio državni udar, a ja i dan danas tvrdim da je bio državni udar, šta bi radila njegova stranka i ostatak opozicije koja je prirepak njegovoj stranci? Mislim, na one koje on kontroliše. Šta rade oni u parlamentu? Daju legitimitet parlamentu pod državnim udarom. Šta je drugi motiv opstanka tamo? Da donosite proevropske zakone, evropske zakone. Koje je evropske? Šta je doneto od evropskih zakona? Ja bih rekao obrnuta stvar. Znate šta se desilo za godinu i po dana? Desila se ta posljednja faza autokratije sa odlikama plutarhije. Vraćamo se na 33. godinu. Znate koje zakone na osnovu zakona o prenosu ovlašćenja donela vlada Nemačke, odnosno kancelar lično? Koji između ostalo? Naprimjer, zakon o zabrani rada političkih stranaka. I već u decembru 33. godine održani su izbori. Na kojima je, zamislite, pobedila, znate koja stranka? Nacionalno-socijalistička radnička partija Nemačke. Kako je mogla pobedi? Pa zato što je jedina učestvovala, jer sve druge su bile zabranjene. Na osnovu zakona koji je donelo to. Pa koji je još donio zakon? Donet je zakon, takozvani kolokvijalno se zove urednički zakon, kojim se zabranjuje da urednici nemačkih medija budu osim nearijevaca. I oni koji nisu član, možete budete i Nemac, ali ako niste član Nacionalno-socijalističke radničke partije Nemačke, ne možete biti urednik nemačkog medija. Hoćete da nabrajam dalje zakone? Donijeti je zakon o zabrani rada sindikata. Da vas pitam, znate vi neki sindikat u Srbiji koji nešto šalje nekakvu poruku? Imamo i neke sindikate. Ima neki se zovu i nezavisni, neki se zovu slobodni, neki se zovu ne znam kako. Ja ih ne osjećam, ne čujem ih, kao da ih nema i tako dalje. Znate koji je još donet zakon? Donet je niz zakona koji faktički uređuju, pazite sad, oblast obrazovanja. Je vam to nešto poznato sad? Znate koji je zakon koji čeka verovatno do kraja avgusta da uđe u skupštinsku proceduru? Zakon o izmjenama osnova obrazovanja. A znate šta je na tom polju učinjeno u Nemačkoj? Pa samo u toj 33. godini je donet niz uredbi koje na primjer, učitelji, nastavnici i profesori univerzitetski nisu mogli da rade. Ne da budu direktori škola ili rektori ili dekani, tako. Ako ne samo nisu članovi Nacionalno-socijalističke radničke partije Nemačke, nego ako nisu dovoljno lojalni, postoji komisija koja procenjuje da li ste dovoljno lojalni jedinoj stranci u Nemačkoj. Do toga da su faktički osnovani, da su apsolutno je uticaj svih stručnih komisija, roditelja na udžbeničke programe, nastavne programe, na izbor udžbenika bio faktički minimiziran.
U nemačko školstvo su faktički uvedena 3-4 predmeta koje su bili obavezni, centralni predmeti, ovo ostalo nebitno. Naprimjer, jedan je romantizovana nacionalna istorija, drugi jedna vrsta je eugenike, znate biološki arijevci i tako dalje, zatim fiskultura kao u Sparti i za devojčice domaćinstvo i slični predmeti. Dakle, šta je suština o tome? Ovde se mladi Nemci pripremaju da sutra budu dobri vojnici, dobri muškarci pod navodnicima i tako dalje, a ovde devojke da rađaju, da nemački narod bude što brojniji i tako dalje. Jel se neko seća šta se desilo jesenac? Bila je kozmetička promjena zakona u vojsci. Jer znate da mi negde od novembra imamo i vrhovnog komandanta u miru? To je prošlo ispod žita. Uz prisustvo opozicije u parlamentu. Dakle, predsjednik Republike je po našem zakonu o vojsci ne samo vrhovni komandant u ne daj Bože ratu, nego i u miru. I vi vidite da njega bez pardona oficiri oslavljaju kao vrhovni komandante. Dakle, ja ne kažem da opozicija treba da vrati. To moram da stalno naglašavam zato što me ovi hejteri iz opozicije, botovi i tako dalje, horski napadaju da hoću da im uzmem jedino način da prežive političke stranke. A baš me briga, ja kao građanin, da li će preživjeti političke stranke? Pa jednog građana to ne zanima. Pa da je postoje važnije prioriteti za građane. Ali ne bih ja to njima da uzmem svakako. Ja ne mislim da oni treba da vrate mandate. Neka oni uživaju ono što se zove plod tih mandata, to je 7.000 evra mesečno po narodnom poslaniku koje knjiži izborna lista, plus beneficije za narodne poslanike. Tako. Ja mislim da su 5. maja prošle godine sve iskreno opozicione političke stranke, odnosno liste, i svi poslanici koji se osjećaju opozicionim, je li tako, trebalo da prestanu da rade u parlamentu, u plenumima i odborima. Šta bi to značilo? Pa zar bi Vučić mogao da isporučuje, što bi rekao Tony Blair, jedinice za isporuku, da isporučuje Briselu nekakvu priču o tome da je on na evropskom putu. Kojem bre evropskom putu? On je, zahvaljujući opoziciji, i to naglašavam, ne samo proevropskoj, nego i dobrom delu nacionalne opozicije. I jedni i drugi su imali neke svoje razloge zbog čega su to radili. A ne zaboravite, 85 narodnih poslanika je izabrano glasovima opozicijnih birača. Tih 1.000.000 glasova oni su zloupotrebili. Znači, to je 1/3 parlamenta. Bez opozicije u parlamentu mi bismo te izbore za koje me pitate kad će biti. Znate kad imali? Imali bismo ih prošle godine, a ne bismo razmišljali hoćemo li imati makar 2027. ili možda tek u januar 2028. godine. Zato što imate jednu situaciju u kojoj su menadžerske strukture unutar političkih stranka, mislim na parlamentarne stranke opozicije, odrođene od onoga što je zapravo biračko telo. Oni sad govore o nekakvom fiktivnom biračkom telu koje od njih traži, insistira da idu na izbore. Kaže, molim vas da ostanete, jer inače ako se ugase stranke, šta ćemo mi bez vas? Kako ćemo srušimo Vučića? Čekaj, pa što ga niste srušili za 14 godina? Tako. Znate, to fiktivno biračko telo jeste jednako aktivisti političkih stranaka. Ti koji su glasali za te političke stranke, računajući i mene, pretpostavljam i vas, sigurno neću glasati za tu stranku opozicije za koju sam glasao. To je koaliciju stranaka za koju sam glasao. Sigurno neću, zato što izneverili moje očekivanje. Ako većina građana 5. maja nisu studenti tek tako zatražili izbore, iako ja lično sam imao kritike na račun studenta, ja mislim da je trebalo u paketu da traže i pospešenje izbornih uslova i vanredne izbore i dobili bi jedno i drugo, da je cela opozicija bila jedinstvena, ali opozicija je od tada počela da taktizira i zbog toga smo imali taj problem. Mi sada imamo jednu vrstu operacije bušenja ili rušenja studentske liste, u kojoj učestvuje zajedno vlast, dakle režim, službe i paraslužbe i dobar deo parlamentarne opozicije. Pazite, Vučić je počeo da ih zove talibanima tek nakon, govorimo o studentima, tek nakon što je jedan od lidera opozicije za studente rekao da su talibani. Vučić je duše prije toga izvao fašistima, nacistima, ustašama, vođama obojene revolucije, teroristima, ratnicima, ne znam čega i tako dalje, ali nije se setio odmah za talibane, nego je setio se prvo jedan lider parlamentarne stranke opozicije. Tu nije nikakva optužba, to je konstatacija. Dakle, ako želite da imate šansu na izborima, onda slušate glas građana. Glas građana nije slušati. Ima još jedna važna stvar. Studenti 6 meseci posle tragedije nisu tražili nikakvo rušenje Vučića.
Ma nisu tražili uopšte, Vučić im je bio nebitan, kao što im i danas nebitan. Jeste čuli nekog ko govori u ime studentskog pokreta da kaže hoćemo vanredne predsjedničke izbore. Baš nam je bitno da srušimo Vučić. Niko ne govori. A opozicija je tražila, ako sećate, da pravi zajedničku vladu prelaznu sa, znate s kim? Ne sa studentima, nego da pravi, pazite, u vreme kad su studentski protesti bili najmasovniji, to je proleće prošle godine, opozicija naša je tražila, formira prelaznu koalicijnu vladu sa Vučićem. To je zaista jedna vrsta ili namernog, ili nerazumevanja, ili namernog činjenja u korist onoga što su smatrali da je u tom trenutku veći protivnik. Ja se plašim da tu postoji jedna vrsta straha da se prizna da nijedna stranka opozicije više nije faktički u poziciji da samostalno može preći cenzus. Za razliku od nekog novog faktora, aktera koji se zove studentska lista, koji to može i koji u ovom trenutku ima ozbiljnu podršku koja je, kada napravite jednu vrstu preseka, to je podrška koja je faktički minimalno 40%. Na drugoj strani imate faktički Vučićevu kompletnu listu sa sve SPS-om koja je maksimalno na 40%. Je rekao, molim vas, kad ja izađem u 9 uveče te nedelje i saopštim vam rezultate, da vi iz opozicije, odnosno studenti, priznate te rezultate. I sad šta bih ja kao normalan čovjek postavio pitanje? Treba biti nikakav filozof u to, razmišljati šta bi bilo kad bi bilo. Prvo, ko si ti, Aleksandru Vučiću, ti saopštavaš rezultate? I posjetio bih, zašto opozicija sve ovo vreme je dozvoljavala od 2014. na ovom da im Vučić saopštava rezultate izbora. Koliko se ja sećam, od 90. godine postojala uvijek nekakva centralna izborna komisija, pa nekakav predsjednik centralne izborne komisije, on je uvijek bio iz vladajuće stranke, nije problem i to. Nek bude neko od Vučićih, ali da čujemo. Ali on saopštava izbore kad imate ponovljene izbore, ne znam, u 3 mesne zajednice, u 9 uveče, znate da imate prenos direktan na svim medijima, da je on seiri nad pobedu 10-0, 28-6. Opcija 1, rekoh malo pre, 40-40, studenti minimalno 40, on maksimalno 40. I tu je sad šansa za opoziciju, ali ujedinjenu opoziciju. Da su pametni, pa da oni što su stvarno opozicija dogovore se i naprave jednu listu i uzmu možda do 10% glasova i budu ozbiljan manjinski partner studentskoj listi. Pošto te pameti ćemo se načekati, znači ajde makar nek naprave 2 liste. Pa ja verujem da 3% može preći i proevropska lista i ta takozvana nacionalna. I to nešto znači. Ali ja ne vidim da stvari idu ni u jednom ni u drugom pravcu. Imate ovaj treći deo opozicije, čast njima, koji su faktički, sve ih je više, koji podržavaju studentsku listu, to je onaj recept iz Mađarske, vidite imate jednog jakog na opozicijnoj strani aktera i podržavate, ne želite se glasovi rasipaju. Ja mislim da je to najkorektniji pristup, ali ne mogu ja ništa da kažem. Ima pravo svako od onih koji misli da je opozicija da razmišlja o izlasku, ali izlazak, kao što ja očekujem, će se desiti u 28 do 79 kolona, tako dalje, znači da radite u korist vlasti. Tu nemate šta da mi objašnjavate dalje. To je 1-1-2, to je ta matematika. U ovom trenutku, ako studentska lista zadrži svoj catch-all pristup, dakle, ja govorim, slušali ste, ja govorim stalno i pominjem 10-ak imena, namerno, iako deo njih i neće biti, koliko znam, kandidati, ja neću biti kandidat, odmah se zna. Drugo, neki će možda biti i vetirani, otkud znam to. Ali ja govorim da je neophodno da vi imate desno jednog Lompara, ne mora da se zvati Lompar, a levo jednog Jovo Bakića, uopšte ne mora bude Jovo Bakić. U centru rektora Đokića i Kavčića, jednog i drugog. Zašto i Kavčića, reću kasnije, da morate imati i Vidića i ovoga, kako se zove, Bodirogu, da morate imati i Tihomira Stanića, ali i Zlatka Kokanovića, ali i u etničkom smislu reči da imate 10-20 kandidata za poslanike koji će predložiti Dump iz Novog Pazara, koji će predložiti
ova manjinska stranka Mađara koja faktički je opozicijna i tako dalje, odnosno studenti Mađari i tako dalje, pa da imate, da tako kažem, socijalnu strukturu, da osim penzionera imate i poljoprivrednike i radnike i tako dalje. I ja verujem da to studentski plenumi rade dobro, barem ono što sam ja upućen i tako dalje. Dakle, zašto ja pominjem sada ova imena stalno? Hoću da vam govorim, svako naginjanje na levo previše ili na desno, u euroekstremizam ili, ne daj Bože, nacionalni ekstremizam, vodi rušenju liste i njene šanse da dobije taj rezultat o kome ja govorim. Dakle, nije meni bitno koje će biti od tih imena, ali mora biti fotorobot takvih ljudi. Kad kažemo ovu trojicu bogatih, znači, stalno postavljam pitanje i čekam odgovor konačno, pošto vidim da iz vlasti, iz opozicije stalno pitaju studente ko je na listi, kad će lista, koga ste vetirali, daj da vidimo vaše liste, daj da vidimo ko je na čelu proevropske liste opozicije, a ko je na čelu nacionalne liste opozicije. A pogotovo da vidimo ko je na čelu te buduće pobedničke koalicije Aleksandra Vučića. Da li će biti on lično? Pa ne može on bude lično, osim ako prethodno ne podnese ostavku. I to je pitanje na koje vam tek sad odgovaram. Ne možeš da budeš ni ime i prezime parlamentarne liste ako nisi podneo ostavku na mesto predsjednika Republike, što znači da bi on morao faktički da ide prvo na predsjedničke izbore. On traži neko rešenje da to ne bude tako. Hoću da vidim ko će na Vučićevoj listi biti od ljudi koji su, što se kaže, uspešni privrednici. Dakle, imamo bogatog Vidića, imamo bogatog Kavčića, imamo bogatog Bodirogu i tako dalje. Za njih trojicu sve znamo gde su zaradili novac na zapadu, ovaj u Americi, ovaj u Evropi, ovaj je bio najbolji evropski košarkaš, nije bio u NBA jer nije hteo da ide u NBA. Dakle, ovaj je bio kapiten FK Manchestera kad je bio prvak Evrope, ovaj pronalazač, profesor na američkim univerzitetima, bogati ljudi. Da vidimo koga će Vučić da stavi s druge strane. Vi imate ideju. Ja imam, evo pomažem. Znači, ovi što su se obogatili posle 2012. godine, svi ovi bogati, prebogati, uticajni, ova naša novokomponovana elita, koja je zaradila i prošla proces od golog guzana 2012. do najbogatijih i najmoćnijih ljudi u Srbiji. Kako? Isključivo i jedino radeći sa državom, Vučić nema čime da uzvrati na catch-all listu. Iako on od 2014. pravi catch-all listu, u kojoj u posljednjoj listi, vidio sam tamo u Kuli, bili su i Šešeljevi radikali i Mađari. Sve može zajedno. Pa na ovoj listi u koalicijom vlade imate, ne znam, stranku Usame Zukorlića, imate faktički radikale Vojislava Šešelja. Kako to je moguće? Gde su tu principi? O čemu vi govorite? Ovaj put mu to neće proći. Vidite se stvar polako osipa, nezadovoljan je Vulin, čak Vulin prvi put govori, nisam u vladi zato što je neko sa zapada tražio da ne bude, jer sam ja proruski. Rasim Ljajić se povukao navodno zbog toga što je predsjednik Partizana, ja njega cenim kao dobrog partizanovca, sve to u redu, ali mi je to jedan signal u kom pravcu ide razmišljanje. Dakle, možda će se aktivirati manjinska stranka, pa će tamo pokušati uzme 2 mandata, jer je procena Vučića šta? Da mu je svaki mandat neophodan. Možda čak natera i SPS da ide na izbore sam, ako proceni da nekako može da se uzme 3%, mi znamo da ne može. Da li će biti omogućena krađa pa da se doturi nešto? Bojim se da neće. Jer ovaj put, mi prvi put imamo, sada već imamo i poruke koje stižu i indirektno faktički i sa studentske liste i tako dalje, da mi ovaj put nećemo kao zečevi trčati na klanje, znate. Ovaj put se dešava nešto drugo. Prvo vidjet ćemo kakva će biti izborna kampanja. Kakva je predizborna kampanja, već smo vidjeli. Mi sad, na osnovu ovoga što je funkcionerska predizborna kampanja, mi vidimo nema nikakvih uslova za normalne izbore. Ja se nadam da će konačno neko da reaguje iz Brisela. Evropska unija ne bi reagovala uopšte da je Orban pobedio u Mađarskoj. Progutali bi to onako i rekli, dobro, i Orban, ali dobro, radit ćemo i sa njim. Pustite vi to. Ja čekam taj trenutak kad će Evropska komisija da donese nekakvu odluku tog tipa, nikada je neće doneti, znate. Odluku koja će dovesti u pitanje takozvanu stabilokratiju, to jest u prevodu na srpski nesmenjivost vlasti Aleksandra Vučića iz raznih razloga i tako dalje. Ostaje nam da se nadamo nešto drugo. Da unutrašnji akteri imaju opciju B. Recimo, da je mene neko pitao šta bi ja predložio kad su bili ovih 10 izbora ovih lokalnih u jednom danu i tako dalje, pa predložio bi, to je negde kraj marta bilo, predložio bi da u 10 sati ujutro, kad smo već imali 3-4 grada
opštine, video zapise kako tuku posmatrače, jure opozicijne predstavnike, nekakvi batinaši sa registracijama iz Beograda, Novog Sada, Subotice, Valjeva i ne znam, a tamo izbora nema u tim gradovima, dakle oni dolaze, šta se radi tog dana? Pa povlači se sa izbora. To je Gandijevski otpor. Nije Gandijevski otpor lupanje glasačkih kutija. Ne, to može radi provokator, da bi faktički dao alibi Vučiću da uradi nešto. Ali ako vi kažete, mi smo hteli da izađemo na te izbore, mi vidimo krađu već u 10 ujutro, mi pozivamo sve naše birače da ne izlaze tog dana na izbore, pozivamo sve članova izbornih komisija, članove biračkih odbora, da se povuku, da vidimo koja će to Ursula von der Leyen, uzimam nju kao parametar, dragi moj Aleksandre, da kaže, pa dobro, uz nekakve manjkavosti, da spustimo političke tenzije, eto, priznaćemo izbore na kojima opozicija nije učestvovala. Toga neće biti više. Onda se dešava da se onda faktički mi smo ušli formalno u diktaturu, ali podršku toj diktaturi više Vučić ne može da očekuje osim iz Brisela, neće dobiti ni iz Moskve više. Teško će dobiti iz Amerike. Da li će dobiti iz Kine, ne znam, stvarno ne znam, ali mu je to nedovoljna podrška. To je jedna mogućnost. Ja ovo sve govorim kao mogućnosti, nadajući se da do toga neće doći, jer ja vam mogu vam reći sa punom odgovornošću da Vučić neće priznati poraz ukoliko taj poraz nije ubedljiv. To znači da taj poraz mora biti do 10%. I to je ono što mene sada zbunjuje. Znate, vi imate oko 20%, malo pre smo konstatovali, takozvanih slobodnih glasova, ljudi koji će izaći za izbore, koji bi glasali za opoziciju, ali možda ne bi za studentsku listu. Ja se plašim da će dobar deo tih glasova na neki način biti u bunaru. Opcija 1, da studentska lista ima više od Vučićeve liste, pa da veći deo tih mandata po Dontu nešto malo više pripadne toj listi je moguća opcija, ali i nemoguća je. Imajte u vidu da bi izmenama prema Odirovim preporukama, izmenama recimo izbornih zakona onog Petrašinovića koji je nasledio doktora Mrdića sa svojim slobodnim inicijativama. Šta mislite, ko stoji iza tih zakona? Ako vlada Republike Srbije nije predložila te zakone, niti njeno nadležno ministarstvo pravde, nego neki doktor Mrdić, one pravosudne, a neki Petrašinović iz Kragujevca nekakve izborne zakone. Šta mislite, ko stoji iza toga? Kolektivna pamet? Ne, ja vam tvrdim da stoji Aleksandar Vučić. I to je još jedan prilog u tezi koju govorim već godinama unazad. Dakle, Vučić je seo na sve 3 grane vlasti, zaseo. Njemu sad nije dovoljno samo izvršna vlast. On je premijer svih ovih godina od kako je predsjednik. On je paralelno i premijer. Pa ovog nesrećnog Dačića, on je prošle godine i ove godine postrojava, znaš, kolegijum Ministarstva unutrašnjih poslova, predsjedava Aleksandar Vučić. Dačić sedi kao mali od kužine. Dakle, nema ga tu. Pa, Đuro Macu, da li neko ozbiljno shvata, da li neko stvarno ozbiljno veruje da on vodi vladu Republike Srbije. Čast njemu kao profesoru, kao stručnjaku medicinskoj i tako da. To neko veruje. Dakle, Vučić je bukvalno izašao iz ustavnog okvira. On je zaseo na mesto šefa zakonodavne vlasti. Jel neko veruje da je Ana Brnabić smislila da poništi pravo obaveze, da izvrši državni udar? Zašto kažem državni udar? Zato što Vučićeva propaganda bespoštedno imputira građanima, nekakvim Radiću, ne znam, Aleksandru, nekakvom studentu i tako dalje, rušenje ustavnog poretka i rušenje države. Čekaj, bato, da vidimo o čemu se tu radi. Šta je državni udar? Ko može izvršiti državni udar? Školski primjer državnog udara, ono što je uradila Ana Brnabić. Dakle, neka institucija ili zvaničnik vlasti uzurpira, okupira, otima prava i obaveze neke druge institucije, državne ili zvaničnika vlasti. Dakle, naravoučenije, ne može opozicija da izvrši državni udar, niti studenti, niti nekakvi novinari, ne znam ja, glumci, ne znam ko već. Dakle, o tome ja govorim. Dakle, Vučić je na redu Ani Brnabić da ona izvrši taj državni. Pa neka Ana Brnabić sad se brani i kaže, ne, nije, sama sam se setila. Pa da vidimo sa tom sudskom vlašću. Znate, oni kad želi, ima ono ni mesece, dane, jel, kad treba da bude kooperativan sa Evropskom unijom pred otvaranje nekog poglavlja, pred uplatu nekih sredstava iz predpristupnih fondova i tako dalje, i onda on kaže, znate da on prihvatio pre 3-4 godine da menja ustav, da bi tamo zacementirao da je sudstvo nezavisno, a tužilaštvo samostalno. Samo zbog toga.
I šta se dešava sa doktorom Mrdićem? Ode 2 koraka unazad. Zašto? Jasno je da spreči procesuiranje svojih najbližih saradnika. Dakle, on je okupirao i 3. granu vlasti, to se zove diktatura. Ali zašto ja ne kažem da je još diktatura? Zato što imate jednu tananu razliku između diktature i autokratije. U autokratiji se još pozivate na nekakve zakone, doduše zakone koje donosite kako hoćete, a u diktaturi se više i ne pozivate na zakone, nego kažete ja sam od Boga i to je to. Pa trenutno kako stvari stoje, ja sam malo prije rekao zašto mislim da ako se želi poštovati zakon, bilo bi logično da predsjednik Republike podnese ostavku. Koga ali pošto stan pominje. On je, ako se sećate, u oči Vidovdana, tog sveca važnog u srpskoj istoriji, zavetao se da će biti predsjednik Republike još samo nekoliko nedelja. To znači nekoliko nedelja, znači manje od 1 meseca. Vidite, tih nekoliko nedelja je izašlo pre 15 dana. Dakle, slagao je i tada. Sad se uhvatio, znači, za 15. novembar, ako sam dobro računao i tako dalje. Ja pretpostavljam da oni razmišljaju o izborima. I ovo sve što gledamo, to jeste kampanja. Ali, i dalje, iz onog vaših prvog pitanja, hvatam se za onu rečenicu koju sam rekao više puta. Neće ih biti ako njegov lični rejting ne bude makar takav da mu omogućava makar mršav poraz koji bi on prekrađom pretvorio u nekakvu mršavu pobedu. Dakle, neće ih biti tada. Na kraju krajeva njemu zakon u ovom trenutku omogućava da izbore parlamentarne razvlači do januara 2028. godine. Doduše, predsjedničke ne može da odlaže dalje od aprila ako ne uvede vanredno stanje. To stoji. Ali on, kad se ratociljava funkcije predsjednika Republike, on može sutra da bude premijer. Dakle, i da onda nastavi svoju konstantnu, permanentnu predizbornu kampanju iz funkcije premijera. Ima li bolje pozicije startne? Pa nema.